Hijatu Polovec, pojedinačni dio, zabilježila je poraz protiv Ukrajinke. Ostavila je dobar dojam, ona je mlada juniorka, jedno veliko iskustvo, vidi se da ima perspektivu i da hrvatski judo može računati na nju na veliko. Andreja Đaković, 63, prvo kolo, poraz od Belgijanke, odnosno od Francuskinje. Stara iskusna protivnica, jača u kontaktu, taktički smo dobro krenuli, jedna mala greška i Vazari koji je bio Vazar promijenjen upon, tako da tu ne može ništa napraviti. Šković protiv Nizozemke, protivnica koju dobro znamo, koju poznajemo. Rekao bi da je Maja složila dobru taktiku sa trenerom Tomom i sve, ali judo je takav sport da trenutak nepažnje, jedna promjena ruke iz garda znači iz revera u visoki gard je koštala poraz. Brigita, kategorija 78, na prvu nositeljicu Francuskinju koja je bila kasnije prvaknja Evrope. Nema se tu šta puno reći, Brigita je odradila odličan meč, pokazala zube, skupo je prodala kožu. Francuskinja je fizički dosta jača, tako da tehnički Brigita je parirala, ali u snazi nije mogla u snazi. Tako da Ivana Maranić do 78, iskreno nisam još stigao pogledati borbu jer paralelno sam bio sa Brigitom, Tomislav Marjanović bio s njom na stolici. Protivnica koju poznaje, taktički smo pripremili, ali iskreno moram pogledati borbu da mogu nešto pametnije. Ivana Šutalo u plus kategoriji odlično otvorila borbu, povela je na juko, sve je bilo po planu, a onda malo neiskustvo, malo veliki ambijent i to platila je 100 kg. Prva borba, bilo je relativno čupavo, ali Zlatko je to uspio privesti kraju u svoju korist. Nakon toga Toma Nikiforov, Belgijanac, stari protivnik, i mislim da je tu Zlatko oštećen. Nezgodno je uvijek sad nešto se vadimo na suce i to, ali u ovoj situaciji stvarno je Zlatko oštećen. Sudili su i onda je Zlatko predao polugu koju nije predao, tako da, ali sad ne možemo više ništa napraviti.